135. Total vote poll 10,627. Puno koisu. Pan ke celangi ni election campaign dambon ho se nili pana dak nili rata tum nang chuning ri dun pendang lok la so nang churing ri tadu go we alam pen tadu we nili tum party long claim ra pedam ra peda tum ke thege ding tum pen chingwai chingsai se mo nili tum la hai det pen ison son asai ke deng ye pani tum chi sik kon lo la se mo nang tum han ka apor ke me hot nang li tum hana nang chokha po mo hala kam ke claim nili election hai det pen ke hai sa apor me sen hu da son nang li tum hanang than ko nang li ye karbiang lo council lo ye long bunji masar nili em ke long unde po ke hala ke party atum se decide po la pen party pi ma decision sita melo ne party ating pen se me party alam pen sita me kroidon nang po nona pong CM komala saraman suji la bang hala ke party si than po la si nona masi ke hai lang munitum sita lo la party nitum president ke hai tum pen ja sita melo nitum ta dam thu po mo hala party along si chingwai po ko ma phansi kupi kipi ma po sita Ante sir, aja hanga tum kisar pia kisar tum nangli phanang chini ne data hai kona constituency pen pen nangli men nangli rong pachini thasar. Kasi nili homostia bangke 16 nong nomati homostia pen nili rong ke okereng nili hem ke nili rong binong bangke hambong hierong. tante sar nono phong ay misikili galong pinan official sia tum sama ing tangkring men do tante alang itu mana ni pipu dia thela tum second position long pinan ki dulu alang li tu malama putha ke nona mat ke nili alang tum ko pitong ke claim ni labang ke ni chinio asimo kadu apor mesen hu dason mo nangli tum penjong si kwan ma chini nanglu tu kulai nang thana son te me par nangli pini hade kwan ningarong sa ningarong lo enta mo haidet pen era da sotom phani ke mangateng ben pachun ponno pote halo sisi ningarong chipi pa make up Ente nangli non la haide pen non next la rong sor phan ko pisi first kerap ki pangcheng pa kera pangcheng pra men ili arong tendam po education anat loka charli anat pense RDP pon po